sigurno neće dozvoliti šut za 3 ili eventualno da se desi da bude šut za 3 pa još neki prekršaj pa da uđu u problem da mogu primiti i 4 iz jedne akcije. 15 sekundi, ljudske nade da može napraviti super senzaciju, da sa 4. mjesta izbaci Ayuso, možda predava, Ayuso izjednačuje. Ayuso izjednačuje 8 sekundi do kraja. Šutirati, da vidimo to još jedan. Pogledajte odakle je pogodio. Evo, sad centra. I šta imate, ne možete šta igraču prigovoriti tu. Rodić je bio čak i njega, skočio s njim, on je uspio šutnuti sa 10 metara i pogoditi. 8 sekundi. To je košak, ja? To je Ayuso. Sad se ispostavio da je možda bolje bilo da se napravi, ali Cibona ipak ima još uvijek je napad za Cibonu. 4 sekunde do odluke, 84-84, da vidimo ko će sada pokušati šutirati. Ne mogu Cibonašini doći do lopte. Wright traži svoj Loren! Strašno završeno. U zadnjoj sekundi. Drugo polufinale odlučeno šutom u zadnjoj sekundi. Iz očaja, jer nekako mi totalno danas... Jeste su toliko situacija koje, evo, čini ko je vrlo zanimljivo mi... Ali sad ću biti ovako malo ciničan. Momčad sa 10% trica, 22, tek drugo je zabila sada u zadnjoj sekundi. Dakle, sa 10% trica se može pobijediti u hrvatskom prvenstvu, ući u finale i nije se dogodilo ono super senzacionalno da imamo dalmatinsko finale, da imamo Split protiv Zadra u samoj završnici. Prikazano je bilo isto tako zasluženo da su Spličani dobili ovu. Dakle, čestitke i jednima i drugima.